دیگل هبونا قیرانا دارایی و گیروبونا موچیان ریوبرین باجین آواهی و درامتان لباجی رزاخو به باجدران دبیجن گر باج ددمی خوی درست دا نهیتدان دی 10 ساده باجه آوان زیده بید. یاسا باجادا یعنی بدوی باجدار هر شش هیوت اولی بید باجا ها بدت دست زنا که بسر یاسا یعنی یا باجادا کردستان اویا لازم هیو ایک حتی هی سه ایکی شش بید باجی بدت هکر سه ایکی شش بوری دست زکه بسر اف سزاجی یعنی کانی باجاوی چند هر صد ده دست زکه سر وی باجری ویجا ام وی چند بیجین و که هاری کاری بو خلقه که دا بزنن حتی مال اف چند البروانه دیاره اما یاشی وقتی که بید تمامه نخی یعنی بیدویت بس وان شش هیوت اولی دا بید هم شش هیوت اولی بوری دست زکه بسر او کسی باجاوی گیرو ببت سال بسر وب شد یعنی سالی حتی سال دارایی وکید بیجن هک سال بسر وب شد 10 ساده زیاده دی چه سر باجاوی یا کبن مامۆستایان ئاینی ددنە دیارکردن گەر ji ber gîrobûna bacê zêdehî biçîte ser dêbîte rîba. Evca pêdiviya hikûmet lezê biket ji bo ladana vê biryarê. أكيد ما دو نوعية دو جورة رباية هين جورة كت بجني ربا النسيئة وربا الفضل بجني أبد كفتا بن بابتي رباية شكو هكار بيتو ضريبوانا عن باجوانا يا ديار كريا كانت نسبة محددة صالة دفع الدنو اگر بيتو جبر تأخير كرنا صالي هات وقتي بدا نهي تداني بشك دي أفا كبتات بن بابتي ربا وحرام شرعا يعني بيدويكو سر زنايد آينيجيك يعني تأكيد بكنو هر باري خلقي سبك بكن باج dihête sepandin li ser kesanên beramber ku dibîte bajdar ku xwediyên avahî û dukanan û salane kujmekê pareyê jê dihête wergirtin ji bo xezîna giştiya hikûmetê. Lê ji ber qeyrana darayî û newergirtina mûçeyan li çend heyvan bûye egerê wê çendê ku bajdar di demê xwe yê durist da baca xwe nedidû. Biryara hikûmetê jî ew e ku salane 10 sadê biçîte ser û di buwarê aynî jî da ev çende dibîte rîbo bajdar jî maye di navbera nal û bizmaran da nek pare heye baca xwe bidit û ger nedit hem dibîte zêdehî û hem jî dibîte rîba. Zêrevangulî Badînan Sat Zaxo.